nitanaga bataka hola kamana holo dolo mushinga mwene kele ingela hange ali hahene te manyika studio yabo kante nali empo yakula mireje bamanga bana bagandaguraga habaji wana simo niza baba hale nyango nilagule hale ya baba na kera kamili mana mafonze yeah inamira etene na ne baba nakala kwa na bamanga ngola gyo basi wana simonya kanira gora inamira etene na ne baba nakala kwa na bamanga ngola gyo basi wana simonya kanira gora ale manga amolo maya senge makao turia tu ale manga mwana simonya gutaya gawanu ale manga amolo maya senge makao turia tu mwana simawuri ale yura kuravanu rintumba ore njangwa jane mwana mbeshidu ale manga hapani angedu jane mwana mbeshi ale raguravanu jane mwana mbeshi balakula ke baba abantu ke teremina bochiko no pasio ngonge ke jama lwelo pamoja no jane mbeshi umna wetu yakagongwa basungira ke baba mabuganga makale habaji wana simoni nika kaja hange jinampala wanendo kashinama ngoye kare kabo bishiba koshanse kakachile umpanga yangu maguchowaga kashinama ngoye kare kabo bishiba koshanse kakachile umpanga yangu maguchowaga naseka kwa mwanale na nalandia ulingi nalagibakosha ubako pyete cha ulingi tachina banu bale babo bishibakosha batatebera kwa nini nakumbe ili unisangamiayo nini nawira kwa nugu kushija kumoyo ili usani bakwabera kumachimbo bakusembagangana bale kumalawi bakusembagangana kashinama ngoye kalikabo bishibakosha tutemu buchoba tole kumachimbo tukusembagangana bangi bakwabera bukuli machiba kuli mangashiwa tole kumachimbo tukusembagangana nini naseka kwa nakusembagangana nale kumachimbo nakusembaga wende mshinga nale kumachimbo mwajitorio ale namba 5 nasemba ntugeto bupanze kisabo amona samire namba 6 wasomba bichana basembi oni lagera toneni ni timba makoye bagosha nane nabo pamo bopena hamoya mushinga emwe banwani bani torera gasimushimba lento baore mae uri tutugo pandigaga nane nuijoja nale kumachimba bagoja nakusembagangana nale kumalawe nakuchobagasabo kashinama koye kalikabo bishibakosha tukemu buchoba tikazangi uri tutito sembe agete balauka balabokera shiwo sembe batachola kachikolo wodo wiro buchiko buchopora miyango bange balauka balabokera shiwo sembe wodo wiro buchiko bacha bakosha ngubujopora miyango nere nakumije mushinga gete bange balabokera bozembe Olo wilo bajiko jo bora miryango
nene nale hamanse dawasha to choba gijikora ja halali kete yaya nurugo punyaga faranto goyo ni kata kita bagosha hele kambelero kuna bapena hangerero konga bapena ni kontani yamanyika studio yabo kande nale namwe mpangi wa sauti wintanaga wa chanja manyika nago werogo ni segende janghana Manyika Rex. Dogombina alafu nago werage kana montabaji una simo nisaka baba narerelela bugango ni kabisi ni nago ntumba kwa malaya naje no tarikola nabuganga bose so no ni kabisi baba Manyika papaya. akira kale mama chama nyika tam jite kale manyikole sajagine none nale tenga tengele bila le pyabano wewe nite mwambo wa Tanzania jagiti mshinga mwenyewe masi tawalengi lolo witanaji yombana boganga wizo kole boganga ale peri agiti goko na henete na mayo tona ile mpina lolo nizo kera ingeri abagere welelo manyika wewe wakosha nani hangoyo ali wapi otaera wanashoma babini bane ng'ombe ya shishi halo mazigape lele kundi lya badogo dogo janje bana bonte salaka gete tagu ilangola nange shana nyantone kisara happy watanda golake bebe akakibilangola bayanta alafu jisa naye pinago welegeke mwana gogo langira katwe kaji tola kapyo juzi inaga mwana myampelele angona lego wana wateja gogo nyobo ganga tena go yerele bo chikogeto nago kemele ango wana mbe baliyo go kemela to amala kalori mele hao nini niko ndani ya Manyika studio mwite baba wa taifa lolo makamu wa raisi ela isango lya mwelelele mbo nako bita makamu wa raisi Tanzania kwa ujumla na tena mpenzani alafu jise naye pinago eleke na kuiharina nango owize waziri wa mambo ya nje Tanzania na seja hanze nitanage wamba washinyanga goku bangi balengi gate kaya nugo batoro muratiba
nakoyaga n'abalengi binge sana ulo no bipyankolo nule kasakala yisana yepi 2022 napogomela bone bayanda nule jale ntumba lyane lya sareke nuga sarika mamyayo yisana yepi naguwele geke hange tutuma magashuguri geke mwifone wa amani manyika uriyo gasaje kinyegire kama chombo angi nango tatiraga uko ni second ja ali hona unga mwamalila nanje no benza rubangoto bafumu 2025 tarehe 1 mwezi wa kwanza mshinga mwenekere